U okviru zadatka 188 može nas neko i pitati da izračunamo u odnosu na ove podatke koji su nam dati koliko iznosi koeficijent istezanja opruge K. Znači, može da nam postavi neko pitanje koliko iznosi koeficijent istezanja opruge K. K jednako znak pitanja. Podvučemo. Koeficijent istezanja opruge je konstanta opruge ili Hookov koeficijent. Koeficijent istezanja opruge K označava meru sile koja je potrebna da se opruga istegne za određenu dužinu. Znači, K je jednako mera sile F koja je potrebna da se opruga istegne za određenu dužinu. Delta L. I zašto je to konstanta? Pa evo, vidjet ćemo koliko iznosi. Ona iznosi K je jednako, znači imamo u našem slučaju bilo koju vrednost sile da uzmemo, F1 ili F2, i bilo koju vrednost dužine, to će uvek biti ista vrednost. Znači K je jednako F1, možemo da izračunamo tako što F1 podelimo sa delta L1. To je jednako 150 njutna kroz 0,05 milimetara. To je dalje jednako 150 njutna kroz, a ovo 0,05 rekli smo da možemo da napišemo kao 5 kroz 100 milimetara. Uvek moramo da vodimo računa o mernim jedinicama. Znači, K je jednako, ovde se podrazumeva 1, znači 100 puta 150, to je 15.000 i kroz 5 njutna po milimetru. I odatle sledi, ovo 5 i 15 se skrati, 3 ostane gore, odakle sledi K je jednako 3000 njutna po milimetru. 3000 njutna po milimetru. Isto bismo dobili i kada bismo K računali, kao K jednako F2 kroz delta L2. F2 smo izračunali da je 30 kilonjutna, odnosno 30.000 njutna, toliko smo dobili u zadatku, kroz delta L2 je 10 milimetara, 10 i 0 se skrati, znači K je jednako 3000 njutna po milimetru. Njutna po milimetru. Znači, opet smo dobili istu vrednost, a to je upravo zbog toga što je koeficijent K konstanta. I on označava meru sile potrebne da se opruga istegne ili sabije za određenu dužinu. Jedinica za koeficijent K je njutn po metru. Kako bismo sada umesto njutna po milimetru, kako bismo ovih 3000 njutna po milimetru pretvorili u njutne po metru? To je znači sada pretvaranje jedinica. Ako bi nam to neko tražio u zadatku, možemo da napišemo ovako. Uzet ću na sledećoj strani. Znači, K je jednako 3000 njutna po milimetru. Njutna po milimetru. Kako bismo to pretvorili u njutne po metru? Znači, postavljamo opet zadatak K jednako koliko je to njutna po metru. Pa evo da vidimo ovako. K je jednako, pišemo gore, 3000 njutna po milimetru. I sada umesto milimetar mi znamo da 1 metar ima 1000 milimetara.
što znači da umesto da 1 milimetar je jednako 1 metar podeljeno sa 1000. Tako da umesto ovog milimetra ovde, što stoji, radimo transformaciju. K je jednako 3000, gore možemo da napišemo 3000 njutna, da kažem u brojiocu, a u imeniocu umesto ovog 1 milimetra mi pišemo 1 metar kroz 1000. Tako da bi ovde množenjem unutrašnjih i spoljašnjih članova ovog razlomka dobili da je K jednako 1 puta 1 je 1, a 3000 puta 1000 to bi bilo 3 miliona njutna po metru. Što bi bio koeficijent opruge u zadatku broj 188.